let's say say Lamptey for Blasters. Lamptey for Blasters. Who say? Because Achekora. Ache. Ache. Actually. So born on Bondo with me about video. Blasters. Na me dear panel a different I want to be movie. We cry and I say cry league the board in chain one boy, you know. Abruchino. Because Europe no bit me an abruchino, Ubijina, Ujiba, Ubi a bit me a Genijina Yam or pass Yama. I say Ujibon and Ubi should be a chi. So, in the Africa born yet. How would you born Ubi should be a chi? Oh, you know, grandma, but you pass. And I am also no, and I say outside Ujibo and Ubia, you know, Akwaffo. Me Boba Barcelona and come do it because Uji and Messi, you know, yes, you know, no, yeah, you know, and to be but until now, Omoba, a African born boy on Modem. Okay. Because Oji, I'll be see, and a cross marking or tack your palm more space. Oh, Africa born. Local league in the evening, and to me, local league near my confidence. Now, Bobia, ubit me abo, but here, Mouse said, Brabetra bench cake. Omobim, and a ball friendly match with me and share. One yard, I am through beam. And I said, the end of Moshi pan. You support Lamptey for Blaster. Your money movie. And no, no, your place. You are your goalkeeper, your dreams, Rasta guy. Okay. Ono your man in the Blaster. Okay. Yes, your man in the Africa no more bono share, you know. Make a share. Tony Bavuma make a share match with dreams in it. Bichim. No bichim. So, but me whom since Niba Motam, you keep us abida. Oh, bichimo. Your bono was so much. I'm only lose one, but go or die, you know. Obi a lose no. I'm so on crown on the man of the match man. I say, oh, that guancasa dreams. On Monaco to a better second half. Yeah. And the or that chain we more that than baby, but your man a chance. And I be a minimum some beggars or that dreams in tea. Your man a chance, I be a see. But more players who local players, they been in Botten or more bonny be. They been in Botten. I'm so come home. Because they now because they be our qua okobo 5 minutes. We mistake back kwa mamu bim. And I say, yeah, unkwa okobo be too fusa. You be too fusa. I say, unko, hey, and I say you, and I go mistake me. And unya be our mature pressure down. Yes, unkwa okobo be too fusa. Na coach we be from. Hey, you see now we have from even play akra na omo bi nkwa be from. Hey, master, bon akobon. Into the pressure will be on your confidence. The pressure between us. 2 year boy. I lead you to a new be and chum bobo. I lead you because of it, I'm attacking me and one. A new some of your new chair okramo. A new so bad. Make I maybe a mobile league, we are not ye legend for a year. Any I got us money. Adon Frimpong and Nicholas Opoku Bob Blaster. Yene no Kobobo, the champs who 2-4 and so. Yes, that's Mother say, Mother, my emulation. I feel a money press a young pom a honey a debo. And yaha, ut me baby, no aje. And the born on bon and you, or move bit me above, Lamptey bit me above, blade bit me about 2 years, why you be. The Abo Kotokono. I lead the blue pocket. Obet me abo. Ube position we no abo. Man confidence. No more. Don't say my players no confidence. There be. Opa mo bi mo kotoko sa. Oro gusu obo kotoko. Blame mo kotoko. Me van say Morris. Do kotoko. Morrison. Onko France. Onse kotoko ai blame bojano. And I say Lamptey bojano. But Morris nko France. E be freja Lamptey no obo kotoko jano because obobo abuchiri. Ebia no no so aru nya bi mo oboja no tiema local boys man chance no me dem njinde sa one bobo ama anya ibi krada because at the country America say me bi omo ka say ko mo achi bi obo ase na ni mu go for ya de ba so that match in was our first match oh match ye wie you be shit to ya no puku adima fa bo na 10 puku adima get under 20 on nam vosa on show ndi omba na mze omo de be show na mze safolo we de me fine safolo me fine show bia
enti me busa say na adena say adena wa ye na bi adena we die anyi enti me de me believe no de me ko bom a manopa be no e bi adafo from cry me that me players version me yes e bi mama ebu amombo e bi mama ebu ana wo mbo oh say yen ka say e bi a fa we bon sa a team but me believe no me say bom nsa keke okay and mom nsa say me shego bi na mama shego me de no obobi wa ati say de bigi ka mesumi ni mo bia ona bia ono so ana oka ono de wanya opa to hanki free chrome ni to hanki free chrome bibia enim je bonsa ono se bibi wo mo a ene ma na ide ashegu da bi okra ni ama na bibia mo nsa na no ohun se ni mu ai ha me de ende ebo me so me se me de me pa ebo bi na me nya me bi na time tie obi wo so e mo nsa kra ono se match de na enkoyi ma obi an but you say o ma mu bi ama anya yida se ye dia ana make anya be example no mo yi as a boss adia na bebre aba ko so ye ma amako bi na o de ko to o fresh na enko na dem sa follow bi o se amako anu am ya share wa amako na ya o se o de ko to itore no fresh na enko and safu dem fi ko Johnson no hu e ana so o flash adia na se ono e se o koye no phone ana amako so amfanye de nti ono ko fresh ono so nyindi ko fresh na se wo hu ana ade no so ko suya no so nko enti e bo wi ana safu dem fi wuro ono so ko Johnson no hu ade ne se ono na de bae enti bon se we ma ade ni to ko e de da dem ana no ba ma ko o kaka wa nyentu edi na no so ya she ta ba tire she wo no edi it Monday the who say eh bo oni mba ni boy patch spiritual point bi en me njin chese enya adwuma okay me believe dia me njin di ba obi wa ogidi obo match kura na nwumere bi ade be chia me abo match no anko ba bi kura na ontimi mo enyina e collective okono ko share ya ji bonus mo le won fa won bi da bi me de se me so me go e bia me so me de na me bo me pa no so join se enye papa se me bo an ma twetwen ma shegu ma pass no me pass ma no so ko agina ji no ji botuma a teamwork okay well na say Francis Akwaffo and entina ya new players no almost struggle sanity there anya omunyina obi o aba majority na almost struggle because make me a more example Jordan by Otimi boy no Eric Bequin by no season na no obo but he obi wo a otumi so oba from being da ko nyina ankoyi first season because no born a team Liberty no share Oche Kotoko share 3 goals as a 4 goals match no share your place in bebrebia mo ti amankura mo nyina mo ba na emfa bo mo ko mo team mutumi se fa spirit no ane usu player no also the way obisi ayo ho no eno so ema nse bebia Kotoko na me bo no different form bebia na me wo because only Kotoko wo team na only Kotoko bo a o ye extra work ade na wa ba Kotoko no so sanya extra work only team fufuro ko ba me say me nya lucky because nye o Kotoko ye fa youth no na Friday bia na any senior side bo match yeah enti ma o peki me ne go frebo na attack metimi twina metimi atwe ebia obed because go football blaster satam no ball blaster train reach mu nyina na omo ne o se ko form ne ball blaster enti metimi atwe Joseph Enrich de a na se wo na wo bo no me ba me nsuru na me hu de Kotoko fo so yempe Kotoko mumpe supporters mumpe e PP bebebe enti me me abontenda Kotoko supporters en players e PP Dabi obeto ama e bia me hu bigi obeto ama je mot ji Guinness onum wi a ukojina park ne so amfa we Guinness no pe onye no ho okay ntu hu sa de ne ntem me wo me tiri me ka se eye me nya big opportunity Kotoko ma me big opportunity one say me your youth team na me captain me cheche ball enti me nim die Kotoko mpe from 2000 to now unti me more Kotoko players 5 na supporters epe o masema o ma Akwaffo bobo me mu no any supporters am ne o mu din komo the o mu feeling ne chem yes Steve Oduro okay
say din komo your platform so bi onim say Akwaffo no so ye bo players a mo fili o ma o say there e bo 5 bi a odin ye den enam eye wakoma panel ye ma oyi boy e duru stadium a tu say players gina yes wuram but we dey say twen kakra ba ye nyina ye bo Kotoko but mo hwe wakoma pa o de bo Kotoko no any seriousness it is say biggie and ni kind no that be wa bo say player yi obo o pese o ye bibi ba enfa ba enim de o ye pen enti ye ba ko ne won fa nye hwe ba obi wo so a on de onye na adwen say obo o yire no abo bi de bia na say sa no mo ntwe ma de Kotoko no de obobo a o player fa hu sie me me hu rough me say hu me say na yes now na ma me ko bigi ona ene o ma me 10 cedi a e china me ko no a e beba 9 cedi o do respect ba from okay to mo 10 cedi a o ka se bra kura me nko twen kakra me nko ma space mbrem me nko to hu anu a me ka se bra me o ma sa no respect ne de e ko so adam no shia asemi obi ante me shia doctor kwa me chei oh unity oil boys ni bi hu na doctor na fu me chia me si free kama me kama na me chia na me ko o ka chiro bi se Akwaffo me respect ne pa ko bi wa ko be twen se doctor na jiweto fu jiweto me ni bi ba me de nyame aye me no manage me respect important Kotoko supporters o person mo fa o mo pe wa asem na o mo respect o fa hu sie na yiro ho bo Kotoko no ni pe bia se o du hu sie na me o mo ndidi o ma de punch ho sure o pontri akoda wo bi a jini dia oni ene boy ko se big ye ko se me na mo nipa tu a me bobo wi a me bu so mo se supporter bia ka se na obobo kra na sa nkofon ka se ma mobo na ojo omudi yes obi aka se ene wasa na sa nkofon ka se na obobo a me bobo o some de ma honest to yes esa nka o yesi fa hu sie udu hu sie Kotoko abebo afili na pie nwumire na mafa na me call night club na me call basement we see we be the basement na me call mo na me call obi abe hu o me share space ko bi hu sa Akwaffo na eko the moment I oka so doji obi no obi hu dada te ga na stadium mini ni gina we ona o na we ne oba na kase bia na me say omunim Kotoko obehu oba no kwa o ne nam o de wo koje fans okay I say me nipa ni obedo me nipa na Akwaffo e bi kwa na nipa ko na o ka che no nya oba na ope nti o de atu ni tirim o saka bia o so na mo nyire mo na we machines na mo masem kwa e bi so na oba no e ba okay e bia no e ba ko ye o Kotoko kwaku send ne sister ne ma me ko hospital tafo gina no aso mu sei da bia nko ye o se o sori a o ne ma ne gina tafo e no aso so ne ma me ne nya ba so bad and the Kotoko no hu omu ya na ono omu tena ya me still kram didi Kotoko no obi tim ka se fu aje o to fu o se ne de ende siri kan o ni nyina Kotoko ti yiro na yu yambo otumfo do ye bia o hwe ye ko na abodi Akwaffo ni ada na obi chi Akwaffo me bayi de Kotoko bia me boni na ka me ne wan se obeka je o se me bayi ka me ne wan se nana baafo obeka se brabe station na be show because of akuma pa bia uyi ya o kan se me chiro oti me mom pa for ska me bom pa for favor charisma twa man so na ekon ska ne beba obi wo ska but oni favor oni respect wo ska ntidi obi oyi 1 cedi to a oyi 100 billion obi appreciate 1 cedi in chain nti se obed me nua no omomfo omonsie na omunku omoma team no Kotoko no enye team ketua esunsum kakra meka Braspa ni we yenko ye hona yenhwe ayi something quick na asebo legend as a former player of Kotoko mo se mo taishia boys ne pa time na enioma nko yen menya ntia se mukosia ho then potina mo catch mo after the meeting na se enioma started SSM so but but me particular it's not about say ye nyina ye kokoshi omo kwa because guys in the I know you talk to some of the players and na me person obeka anti yeah
ye ma hu purpose of Kotoko the way sitie team na wom no the way mu sitie ani kwa so didi agoro uboni ya de betimi ay ensusanso betimi ay ama ni ma example me de me ho example because na me free school na Kotoko ahwe me from Kumasi high school na me de aba de o ya ma me egusu o ya ma me o yero ho bo de betimi ay ama na de ato mo trim sai no is psychological aspect of no na born kro abo de be edin Kotoko no betimi ama wako ana ebeko a performance Kotoko da sei ubobi na da sei Kotoko nye team I said that second third ne fourth one yard ya nya dia second ya nya dia o league no be ko da third fourth fifth ne hwan o de Kotoko ya nya dia men ka se me Kotoko kwa third grade bi da 11 years from junior team no ye chema ne di first wa na asa di first ne akobo ye bo a bi edi second na asa di first ne di first nti wudi we nyina to omutirimu a na omomon supporters no omodi an omo wini bonus an se obehye ye de ye wini a ye se gi bonus bi nti wudi we nyina to omutirimu na omomon se nti wo hye kura na ukofi a ofeli sei na do we so atu ni trim ebia ye se ye sha o ma me ko market bi etimi ka se na Akwaffo anya de o ma me wabusuafo se na ombe ka kire o so muno mo kasa ya yes uno mbe kasa no kasa na edensa ba na unse obi o kasa ma che obi no unse ekonomu ahun ne body ene nim the way obi see down enti ni nyina ka ho but se ne ni kan ne bigi kan no the way si pe ne nya nduru sa enya se ya hyenti yensi goals na eto e net mu kwan se first ne ntimi nhye 2 yakọ 3 yakọ 4 the be se yen hye 4 ne protect ye go we sure say gradually omo basro enya bad Medase pa. Well, bigi ana ni last words bi obi ade beba na ye hu se ne ye infan kona. So bedam